Diama, reka uyu munsi tuganire kuri situation ya Nico Paz kugaruka muri Real Madrid kuguma muri Como. Iki kibazo maze iminsi ndi kukibazwa DM, ariko uyu munsi ndashaka kubagenda nkishyiraho umucyo cyane, ariko nanone ndagusuhuje urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub, komeza kugeza amakuru ya sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi aryoshye byatari. Keep in touch kugira ngo ujye ukomeza ubona amakuru meza wahisemo oneza. Ndaza kukuganiriza kuri Sandro Tonali, Manchester City, Manchester United, Tottenham, aya makipe yose bihagaze gute? Yan Diomande nyuma yo gutangwaho miliyoni 100 muri Leipzig bakazanga, ese situation ye imeze gute kugeza kuri saa? Ese ni iki Liverpool iri gutekereza? Iyo turaza kugenda tubiganira. Jose Mourinho yamaze kuba acquirifyinga, ese makukura ko batwaramuzanye bizatuma Alvaro Carreras bigenda gute, Joan Galicia bigenda gute? Izo situation zose ngiye kuzigucira muri iminota mike dufite hanga, ariko icyo nagusaba no gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru menshi kandi kugihe no kunda ibyo dukora. Duha igitekerezo cyawe cyo kubona twabigenza niba utakunze video cyangwa se hari icyo ubona twahinduramo. Ikindi likinga cyane, sharinga cyane kugira ngo nabigana bijye bigenda bigere kure cyane. Reka duhere rero kuri situation yo bita Nico Paz, n'umunyargenta w'imyaka 21, ubungu bari mu gihugu cya Amerika aho yagiye gukina igikombe cy'isi mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Uyu mugabo akomeje kuvugisha impande zombi, Real Madrid Como. Nukuvuga ngo Real Madrid yagurishije umukinnyi muri Como, ariko ishyiramo igarurwa rya miliyoni 10 mu mwaka wa 2026 cyangwa se 27. Nukuvuga ngo rero ibi ngibi bigomba kubahirizwa nubwo Nico Paz yaba atabishaka. Situation imeze gute? Kuva Jose Mourinho yakinje mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, uwo bita Nico Paz bamutekerejeho cyane. Baravuga bati uyu mupeti afite imyaka 21, amaze kuzamura urwego, afashe ikipe ya Como kugera muri Champions League mu mwaka utaha ndetse na Fabregas. Nukuvuga ngo uyu mukinnyi tumugaruye kano kanya akaba kurira mu ikipe byagira umumaro, kubera ko yahita amenyera wenda umwaka utaha cyangwa umwaka utaha uri imbere akazatangira gukina ikipe ya Real Madrid, kuko n'ubundi twifuzaga ko mu gihe cyose twazabona yazamuye urwego nkuko yaruzamuye twazamugana mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Nukuvuga ngo Nico Paz rero nyuma yo kubona ko uwo bita Jose Mourinho yazanye Bernardo Silva muri Real Madrid, yahamagaye ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid arabubwira ati ntago nanze kugaruka, nta nubwo mbyanze rwose, ariko nanone ndifuza kuguma mu ikipe ya Como kabanza nkakina Champions League. Uyu mwaka nkinye imikino 50 kandi ngize season nziza, ndifuza gukina Champions League kuko ndi umukinnyi ugenderwaho, ndi umukinnyi mukuru muri ikipe ya Como. Tukabanza tukagira ikintu dukora mu Burayi, then mu mwaka wa 2027 tukazaba ariko dukora ya backing clause ivuga ngo kugarurwa k'umukinnyi mu masezerano warashyizemo warasinyanye n'ikipe yamuguze. Nukuvuga ngo rero na Como nuko ibitekereza, ariko Real Madrid iri gutekereza ko uko byagenda kose ngo irashaka ko izaba igaruruye umukinnyi muri Real Madrid, noneho ikamugurisha muri Como byanyabyo, noneho burundu akagenda akaguma mu ikipe ya Como. Noneho nta ibintu birimo byo ngo tuzamugura cyangwa tumugarure mu ikipe ya Real Madrid. Nukuvuga ngo rero Como ngo ibintu byayibabaje byatari, iravuga iti ese kumukinnyi tumufite kandi mukaba mwarashyizemo kuba mwamugarura mu gihe muzaba mumukeneye hagati ya 23 cyangwa 27, mwaretse uyu mukinnyi Nico Paz tukamugumana iyi sezo, noneho mwaka utaha mukazaza mukamufata kuri za miliyoni 10 twemereje ko muzahita muduhereza kugira ngo mumwisubize, noneho Nico Paz mukamugumana, noneho twazakenera kumugura tukamugura mukaya kuturusha ngo muje kumufata mumutware mukore mutangizo miliyoni 10 mugarure, noneho ngo tutatu tumugura. Rero ibi biganiro biri kuba hagati y'amakipe yombi, ngo mu cyumweru gitaha nkuko Fabrizio Romano ari kubitubwira ngo hagomba kuba inama cyangwa se contact hagati y'aya makipe yombi, Real Madrid ndetse na Como, yo gutekereza ku gisubizo cy'uyu mukinnyi bita Nico Paz w'imyaka 21, niba agomba kugaruka mu ikipe ya Real Madrid zira miliyoni 10 akazitanga muri uyu mwaka akahita agurwa mu ikipe ya Como akagumayo, cyangwa bizarangira Como ibashe guhabwa ubwo burenganzira bw'uko igomba kumukoresha muri uyu mwaka, noneho akazagarurwa kuri miliyoni 10 mu mwaka utaha, kubera ko biracyashoboka kuri Real Madrid. Niba koko Real Madrid imukeneye cyane izabikora kuriya, cyangwa se niba itamukeneye cyane izareka izamugara 2027 amaze kuba umukinnyi udasanzwe, kubera ko mu mwaka utaha ikipe ya Como, iyi kipe yakoze amateka mu myaka 7 gusa, ikaba ivuye mu cyiciro cya 4, ikaba imaze kugera ku ruhando mpuzamahanga rwo gukina UEFA Champions League ifashijwemo na Cesc Fabregas, umurigend wa Chelsea ndetse na Arsenal na Barcelona. Nukuvuga ngo Nico Paz ni situation ikomeye cyane hagati ya Real Madrid, hagati ya Como, bose barimo barabifuza. Real Madrid irifuza kumugarura muri uyu mwaka ikaba yamugurisha Como.
niko nuza kifuza ko yazamugarurwa mu mwaka utaha ikaba yamukoresha muri uyu mwaka, ariko kubera ko bafite amasezerano avuga ko igihe cyose hagati ya 26 27 bazayifuza ko bazamugarura muri Real Madrid. Ibyo byose iyo bita komo ikavuga ati mwahise tukabigenza gutyo aho kugira ngo dushyireho iyo haraka yo kuhita tumugura muhite mumugarura twe tumugura. Turashaka ko mwareka tugakomeza tukamukoresha muri uyu mwaka, none mu mwaka utaha mukaza bari bwo wenda mwubahiriza ya list clause mwashizemo ya buy backing player yo kumugarura muri Real Madrid kuri miliyoni 10. Ibyo tuzabyubahiriza rwose nta kibazo. Rero Nico Paz ni situation yo gukurikiranwa kandi cyane ikomeje kugenda ivugisha iyi mihanda cyane. Mbere yuko rero njya kuri Yan Diomande, reka manza nca kuri Sandro Tonali. Hari amakuru menshi ari kugenda azamuka ndetse n'ibibazo byinshi, ati se Sandro Tonali muri Manchester City bigeze he? Sandro Tonali muri Manchester United bimeze gute? Sandro Tonali bimeze bite? Ndagira nkubwire ngo inkuru maze iminsi ngutangarira nga kuri The Sport Hub, nakubwiye ko Tottenham Hotspur muri iki cyumweru niyo kipe iri kuri Sandro Tonali cyane, kubera uwo bita Roberto Di Zerbi. Sandro Tonali ndetse na Roberto Di Zerbi bari guturuka mu mujyi umwe wa Brescia mu Butaliyani, bari kuganira cyane. Sandro Tonali yamaze kubatangaza ko nubwo Tottenham itazakina imikino y'u Burayi, ariko agomba gusanga Umutaliyani mugenzi we, kubera ko abona ko azamugira inkingi ya mwamba mu ikipe ya Tottenham. Rero kugeza kuri saa Manchester United, kubera ko bijyanye nuko yahenzwe cyane kuri Sandro Tonali, isa nkaho yikuye muri iyi deal, iri kugenda ijya ndamo gake yarakonje. Ikipe ya Manchester City yo ifokasinze cyane ko bita Elliot Anderson, niwe mukinnyi w'umediateri irimo irafokasingaho cyane. Kugeza kuri saa rero Sandro Tonali amajwi menshi cyane ari kumupushinga amujyana mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur, ngo Tottenham Hotspur ngo irimo iraganira igisabwa cyose ku ikipe ya Newcastle kugira ngo irebe ko yabona uyu mukinnyi Sandro Tonali. Birimo birandashya bishyira ko uyu mukinnyi Sandro Tonali bishobora no kurangira asinya amasezerano mu ikipe ya Tottenham, dore ko Roberto Di Zerbi uyu mutoza w'ikipe ya Tottenham wanayifasha kutamanuka mu cyiciro cya kabiri muri uyu mwaka, ari kwifuza his desire, arifuza cyane Sandro Tonali ko yaza mu muryango w'ikipe ya Tottenham nk'ibuye cyangwa itafari cyangwa inkingi ya mwamba mu bakinnyi agomba gukoresha mu mwaka utaha ndetse n'imyaka iri imbere mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Tunyarukire rero kuwo bita Yan Diomande. Yan Diomande murabizi ko Liverpool imaze iminsi itanze miliyoni 100 mu ikipe ya Leipzig zitera utwatsi, irababwira ati reka uko byagenze ni miliyoni 95 nk'amafaranga agomba gutangwa cash ndetse na miliyoni 5 z'ama add-ons, zose ni miliyoni 100 z'amapaundi. Iyo bita Leipzig irazanga, ariko bigaragara ko Yan Diomande batitaye ku magambo yatangaje yuko yafanaga Paris Saint-Germain, papa we yafanaga Paris Saint-Germain, akoresha ururimi rw'igifaransa kandi byamufasha kwiyadapta mu gihugu cy'Ubufaransa muri Paris Saint-Germain, akaba yifuza ko yakina ikipe ya Paris Saint-Germain. Rero ayo magambo yose Liverpool yatera utwatsi kavuga ngo turatanga amafaranga, turaguha umushahara mwiza, ariko tukuzane. Uyu mukinnyi rero ari kwitwara neza mu gikombe cy'isi, kubigaragara mu ikipe ya Cote d'Ivoire, mukinnyi imyaka 19 uzuye imyaka 20 mu kwezi kwa 11. Yan Diomande ngo ikipe ya Leipzig yamaze gutangaza ko irifuza, nanone kandi kabisubiremo, irifuza cyane kuba iyagumana uwo bita Yan Diomande, imukubita amasezerano mashyashya, imukubita release clause nshyashya, imukubita umushahara mwiza, none ngo mu mwaka utaha Yan Diomande azigurisha uko ashaka, ariko uyu mwaka areke abakinire kandi azagende neza ku giciro Leipzig yifuza. Kubera ko iri kubona ko uyu mukinnyi mu gihe cyose yamukipingamo gakeya yazamugurisha mu buryo iri kubona yifuza. Ubwo rero Yan Diomande rero we ku ruhande rwe nk'umukinnyi arifuza, nanone arifuza gusohoka mu muryango wa Leipzig akajya kugerageza ubuzima bushyashya, yaba muri Paris Saint-Germain ikomeje kugenda igaragaza ko imwifuza, yaba muri Liverpool ikomeje kugenda igaragaza ko imwifuza, atanze na bid ya miliyoni 100. Ngo kandi ikintu gikomeye cyane ku ruhande rwa Liverpool, ngo ntago Liverpool yigeze na gato ihagarika gutanga cyangwa gutekereza ko igomba kugaruka gutanga andi mafaranga. Leipzig yifuje ko igomba kuvanamo uyu mukinnyi miliyoni 120 ku muntu uri kwifuza Yan Diomande, uyu mukinnyi w'ikipe ya Cote d'Ivoire ndetse na Leipzig. Ni situation ikomeje kugenda ishyuha cyane, nayo ni transfer tugomba kwitega muri iyi mercato, tukareba neza niba Yan Diomande iyo bita Leipzig iri buze kuba yashaka kumukipinga muri uyu mwaka cyangwa ari buje muri Liverpool
iri buze kongera bid yayo cyangwa se Paris Saint-Germain. Ariko kuri iyi deal ntuza kwibagirwa bita Balde Barcola w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Mu gihe cyose PSG yayibonye Yan Diomande uwo bita Balde Barcola nawe niwe mwanya mwiza kwita soka. Arsenal, Liverpool n'andi makipe agiye atandukanye yose ari kwifuza Balde Barcola. Ariko ibyo byose Paris Saint-Germain bitekereza nyuma yuko imaze gusinyisha uwo bita Yan Diomande, uyu munyakote d'Ivoire w'imyaka 19. Uyu mukinnyi ashobora gukina ku ruhande rwa Saraho yakinaga, ubwo ni ku ruhande rwa 7, ashobora gukina kuri 11 nk'umu versatile nimero 10 ndetse no mu first 9 kuri ubwo busatirizi. Nuvuga ngo Yan Diomande rero ni transfer tugomba kwitega muri iyi mercato. Nuvuga ngo tugomba gutegereza tukareba ese Yan Diomande biri buze kurangira yerekeje he, ese ni muri PSG, ese ni muri Liverpool cyangwa araguma mu muryango w'ikipe ya Leipzig akomeza agenda yikorera indi mibare. N'umukinnyi mwiza, n'umukinnyi wo kwitegwa muri isama mercato. Reka dusoreze ku nkuru ya Marc Cucurella Jose Mourinho. Ese niki arimo aramuvugaho nyuma yo gusinyisha Marc Cucurella? Murabizi Real Madrid maze iminsi iri bize, isinyisha Ibrahim Konate, isinyisha Denzel Dumfries, Bernardo Silva, irimo irashaka aba mediateri, irimo irashaka aba defenseur. Ibyo byose ni ibintu dukomeza kugenda tubakurikirana umunsi ku munsi. Gusa uyu munsi nifuje ko tuganira kuri Marc Cucurella nyuma yo kumusinyisha kuri $30 kuva mu ikipe ya Chelsea, $55 ndetse na $5 z'ama add-ons $60. Ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi Marc Cucurella ngo Jose Mourinho arimo aramubonamo umukinnyi w'umustata, umukinnyi ugomba kubanzamo muri Real Madrid. Noneho Alvaro Carles ikipe ya Chelsea maze iminsi iri kwifuza, nubwo itaraza ngo itange official bid, ariko irikomeza kugenda igaragaza ko imwifuza ku ruhande rwa Xabi Alonso. Ngo Jose Mourinho arimo aramubonamo umusimbura cyangwa mu backup mwiza muri Real Madrid mu mwaka utaha, kandi akaba yifuza ko atasohoka kugira ngo azamure urwego rwe kugira ngo Alvaro Carles abe yakomezanya n'ikipe ya Real Madrid w'imyaka 23. Juan Garcia nimero 3 ahite asohoka agurishwe cyangwa atizwe. Amakipe nka Real Betis arimo aragenda mwifuza, ndetse n'andi makipe ari kugenda yifuza uyu mupeti Juan Garcia. Flamengo we murabizi ko imvune zikomeje kugenda zimubera ibamba, zirimo ziratuma atagaragara mu kibuga cyane. Mu minsi ishize murabyuka ko ahubwo hari atangajwe inkuru yuko ashobora no kwita hagarika umupira, gusa we aza gutangaza ko imvune ye ishobora kuzaba ituma adahagarika umupira nanone. Gusa rero izo situation zose nizo ziri kwa mu ikipe ya Real Madrid. Nimero 3 ni Marc Cucurella ugomba kubanzamo kuri Jose Mourinho. Alvaro Carles akaba mu backup, yifuza ko yazajya mu backupinga. Juan Garcia akagurishwa, ariko noneho Flamengo we agakomeza kugenda avuzwa mu gihe cyose yazagaruka, nawe bakagenda bahanganira umwanya ari batatu. Ayo ni amakuru nagira ngo nkugezeho kuri uyu munsi. Ndabizi neza ko arakuneje, hari icyo ukuyemo. Izi situation zose nukomeza kuzikurikirana, nzakomeza kugenda mbagezaho amakuru umunota ku munota. Icyo nagusaba, niba ukunda ibiganiro dukora, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana n'uyu muryango wa Dako Sport Hub. Kora share, kora like. Igitekerezo cyawe ukambisubiremo, igitekerezo cyawe ni nyamibwa. Duha igitekerezo cyo kubona twabihinduramo cyangwa uburyo twabikoramo. Ikindi kandi ndagusaba ko wakomeza kugenda ubana natwe, Imana ikomeza kugenda ikurinda, ikomeza kugenda igushyiramo umugisha. Ndakwibutsa ko uyu ni Dako no Monda Mwiji Merikire muri Bombe Diama. Mobile football is always my life. Dako na Ruhago. Imana ikomeza kugenda iba impande yawe, umwami w'ijoro akurinde umwaku w'ijoro. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista. Ciao ciao.